konferenciji kojom najavljujemo meč prve runde play-outa do igravanja u Superligi Srbije ili 31. kola između Radničkog i Mladosti Gat iz Novog Sada, koji će se odigrati sutra u petak od 17 časova na stadionu Čair. Ovaj meč najavit će vam Stefan Marjanović u našeg tima, a pre njega šef stručnog štaba Dragan Šarac. Izvolite. Prvo ovako da pozdravim sve medije. Ono što se očekuje je jedna teška utakmica protiv Mladost Gata, koja se isto bori grčevito za opstanak, za baraž. Zadnje 3 utakmice su odigrali jako dobro na Marakani, gdje su 2 puta vodili. Vidjeli su da imaju dobar kvalitet. Poslednja 2 susreta su odigrali nerešeno na strani kod kuće, stvarali dosta šansi, nisu uspjeli da daju golove. Isto tako, mi znamo igramo kod kuće, znamo koliko nam važe ovi isto bodovi, koliko i njima za opstanak, tako da ćemo ići maksimalno ozbiljni pristup utakmice, cijele nedelje se polako spremamo za utakmicu. Igrači su svesni situacije u klubu, tako da će dati sve maksimum, pokušat ćemo da pobedimo tu utakmicu i da bodove ostavimo u Nišu. I da nam bude lakše za dalju borbu za opstanak. Što se tiče nekog da li imamo bolesti povređeni, trenutno su svi u stroju, svih 25 igrača, svi su kao jedan, dobra atmosfera i što se kaže spremamo se sutra za utakmicu u 17 časova. Hvala vam, izvolite sa pitanjem, prvo koleginica. Evo, gospodine Šarac, jedno pitanje, koliko je prednost, koliko je mana to što ste upoznati sa radom stručnog štaba Mladosti, koliko vi znate njihov sistem rada, toliko oni znaju vaš, dakle nema nepoznanica. Pa jeste, upravo tako, znamo isto kako oni rade, oni znaju kako mi radimo, jednostavno ko uđe bolje, kvalitetnije, jače u utakmicu, da više. Sinoć će neki detalji odlučivati utakmicu, da li su to prekidi ili nešto tako slično, ali uglavnom mislim da će, što kažem, još jednom detalje odlučiti tu samu utakmicu i odlučiti pobednika na tom meču. Izvolite. Možemo li da kažemo da je ova utakmica za vas na ličnom planu utakmica sezone? Pa ja ne bih tako rekao, ima još dosta se igra, ima 7 utakmica do kraja. Nama je bitno da ostvarimo 100 više bodova, da probamo da obezbedimo opstanak što pre. U opticaju su 21 bod, po nekoj ovoj računici, nama je bitno da što pre probamo kvalitetom našim. Mislim da smo, što se kaže, odigrali dobru utakmicu zadnje ovdje protiv Javora, da smo bili kvalitetniji, bolji, da smo dobro igrali i ostvarili tu zasluženu pobjedu. Mislim da je što jedan plus za nas, da bolji rad ovih 7 dana posle Uskrsa, tako da očekujemo jednu dobru reakciju igrača, da pokažu svoj kvalitet na terenu i da probamo da izvojevamo pobjedu. Hvala, imate još pitanja? Izvolite. Kako mi se čini ovaj raspored? Čini se da ste ga sami pisali, ne biste ga bolje napisali. Imate dosta utakmica kod kuće, laka putovanja, mislim blizu putovanja, da kažem, Surdulica i Kruševac, ne idete daleko, a tek na kraju Lazarevac koji će vjerojatno tad već biti i obezbeđen, tako da. Pa dobro, ja mislim da opet u svemu tome nema laki protivnika. Ide se od utakmice do utakmice, svi se bore za opstanak, jer naravno 2 ekipe direktno ispada, 2 se bore kroz baraž. Tako da će biti mnogo neizvjesnosti do samog kraja prvenstva, tako da mi idemo od utakmice po utakmicu, pripremamo se tako i tako pričam sa svojim igračima da se što bolje pripremamo od utakmice do utakmice, tako spremamo prvu ovu utakmicu protiv Mladost Gat, što očekujem, kažemo, još jednu tešku, tvrdu utakmicu, ko je bolji nek izvoli pobedi, mi ćemo dati maksimum da to bude na našoj strani. Ova formacija sa 2 napadača delovala onako dosta dobro. Pa jeste na toj zadnjoj utakmici, ali sad da li ću izaći u to ili ne, još ću odlučiti sam pred utakmicu, da ću s jednim ili s 2 napadača. Hvala, imate li još pitanja? Koliko nemate, pustit ćemo reći Stefanu Marjanoviću. Izvolite. Dobar dan svima, da vas pozdravim sve. Mislim da smo napravili dobru uvertiru pred play-out sa ovom pobedom protiv Javora. Smatram da smo pružili dobru partiju, da smo bili ofanzivni i agresivni. Ne mogu da kažem da je to bilo idealno, ali smatram da smo se dosta konsolidovali. Mislim da je atmosfera na dobrom nivou, da radimo dobro i mislim da bi bilo poželjno da zabeležimo 3 boda na ovoj utakmici i da tako priličimo ovu 100-godišnjicu klubu. Izvolite sa pitanjima. Ako nemate, hvala vam. Hvala puno.